Uyenza izinto naye kanjani ngendaba ukuthi mina ngitshela lo mfana ukuthi wena akunakekele ngemali le nokuthi sishayile esayidini. Ulala naye kanjani? Tla tlhokomela madam wa gago leng gobane o i-one ko ntlong. O re o tlhokomela madam nna mo tlhokomela jwang ka hobane madam o na le ngwana no. Nna ke le kotanyana. Wena wa gana wa rai, wena o tsebe ka selo, wena go no mo tlhokomela mo kae. Unamanga wena uzale nami wena sinomntwana sonke wena. Indoda yami mayihamba wena. Indoda yami mayihamba wena wangizalisa ngithi. Ungangisukeli wena. Mina nami ngiyindoda phela. Ungangisukeli. Nawe uvumile. Yes, my brother. Woo! Oh, guys, let's get him out. Oh, guys, stop it. Whoa, Abuti, stop it. Abuti, oh. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we're in Boxadisweki Abuti Oscar. Abuti Oscar, Hantlanto is blue, kukla moma ikutlong ke se shapo haholo, because of no, nna ke ne ke na le moshimano ke phelang le ena, and ska ke phela le ena na le yang yana ke mokuma, ka ya jeli tse ke ya jeli jalo ka mojotso go ba tseba ke eng mpentse, ke kopa o gate girlfriend ka on salle le yona a o tloa ke gutla ke thola moshimano sa practice girlfriend ka a re so ke kopa le tleng hantlantle le tlo nthusang re tlo mo botsang why na etsa ntho eo. So guys ntho tlo etsang no ke join hantlantle Oscar le girlfriend aye Osgracious ke le rata kaofela. Yes baby. Hi guys, I am back again Abuti Oscar le Osgracious. Abuti le kae? Tengwa. Ya le nna ke teng motho mo lone ke kopa jotse di viewers tsa Josie Bioscope why go ngoletse ka jeng. No, ka le ba la re ke le ga fatka wa ka tsana ko tanyane so Yeah. ka botsa mfana ka re wa tseba ke so o nchekele madam. Yeah. So I fetsa o cheka madam ena madam o ne ke boya ko tanyane madam o mpotsa o tsore ai phela nna ke se ke ra ke na le ngwana ene o na le ngwana le mfana ka o ke moditse o tsore a nchekele yena. Yeah. So o ne ke mmotsa tsa mfana ka ena wa phika mara madam o se tsompoditse tsore ai vele ke pregnant. So when my brother we let Danyane for nakwe kakang? I vele for 3 years. And ba setse bana le ngwana o na le 1 year 8 months. So ke ona ntwe le re ya nyanyisa go bana fana ka wa gana. So yeah, and the madam o se tsompoditse story ka ofela. So when Abuti batla Josie Bioscope today you thuse ka eng? Into go re tsore mfana ka tshwendera a mpotsa re tsore chap chap le ntshang ka le ba le re nna ke motsisitse shapo le tsore ke re le o tlhokomele madam gore ba ska tshwara ke tla go bana re betile ha se re ka ofela. Wa bona wa tshwarwa nna so yena a mpotse selo ena mpotsa re tsore ai taba tsa madam na ka tswa ro betse le madam wa ka o bona o ne ke boya madam o setse o pregnant yeah or maybe o tsere advantage ka le ba le re o bolela polelo e nngwe go bana ke mzulu or maybe boy a ke tsebe gona no mo re lentshang wa bona so ke yona ntwe nkwatisitse ona madam wa ena gana ene madam o setse mpoditse story ka ofela. My sisi le kae? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mina sisi wami ngicela ukubuza hle kuze kwenzakalani ubhuti makasejele kuze wagcina wena uzithole nje so upregnant uprekela umntana wechomi ka bhuti Oscar. Kuyena urile mina ngiyenze izinto naye ngayenza izinto after that ngabona ukuthi sengipregnant ngamtshela ukuthi ngipregnant wathi mina ngingatsheli indoda yami mayibuye ukuthi mina ngipregnant. Uri kuyena o rileng le etse dintho? Kuyena. Wena o no sa batla fostile? Umfostile. Ausi. Umfostile. O ska blame abuti nna ke batla mona re sebetse ka nnete ke batla go blame motho just because of hayo and then ha sa fitla bana ke tshepa go moholo a ke nagane o re ke yena o itseng letse dintho ka dile ba re ke yena o itseng letse dintho e re fela le wena o ile wa fola for dintho tseo wa cina o ithola go betse le yena. Ngicina ngazithola ngilele naye vele cause uye vele wathi siyenza izinto nami ngavuma saziyenza. Yabo manje ngifuna ukuthi ukufostila ngithi iqiniso sayisebenzisa. Uyenza izinto naye kanjani ngendaba ukuthi mina ngitshela lo mfana ukuthi wena akunakekele ngemali le nokuthi sishayile esayidini. Ulala naye kanjani? Mina ngilale naye cause ngibone wena ungasabuyi bengicabanga ukuthi ngeke usabuya futhi ngale Danyana. Ukudla wakuthola mos. Manje yini into oyifunayo? Ingobo nje kuphela. Bongakhona ukuzibamba bohoni because of ubhuti bekangekho. Angithi sifuna ukuthi sitele. Awuyazi ukuthi ungahlala isikhathi singakanani. Mina ngihambile manje wena usoshaya izinto nomfana wami. Kanjani? Wena ulala nawo lo mfana ngendaba ukuthi mina ngitshela ukuthi and uyaphika lo mfana ukuthi wena akalala ngani. Uyala ukuthi wena uracisa ngomunye umuntu musa. Ngalala naye baby kodwa ngiyaxolisa kwaba yimistake. Manje uyazi na lo mfana ukuthi umntana wakhe? Uyayazi.
manje wena wathini wamtshela vele uthi wena vele ngeke ungitshela uthi umntana wakhe mina ngatsho ukuthi and ngizokutshela lapho yazi ukuthi mina umntana asowami wena uyazi ukuthi vele mina ngisedanyana manje uyenza kanjani lento leyo mina Uyenza ngithatha njani, kanjani lo ngimthatha kanjani lo mfana wena uyenza lento leyo ngiyaxolisa baby ngayenza imistake manje umntana yena mayakhula uzomtshela ukuthi umntana kabani ngamngani Oscar ngizothi umntana wakho ngeke ngimtshele ukuthi umntana umngane wakho makuzobona makakhula musi la mara asimbize lo mfana sizweni ngaye uthi yena uthini ngoba mina mangimbuze uyaphika ngithi ungambiza abuye lana mbizi watla ona buthatha scanse re emetsiso wa se buthatha batho ba baholo bao watla waphika sesalawo re mbutsisa letsore ngwa ke ana robetse le msadi yaka waphika so madam ka mo le ena wa bolela tsore ha yena o robetse le yena ngwana kwa gae so o rona ke pare ka mantswa mangwe musa o re mfana o ndira pare ka mantswa mangwe ene re betile last really too wena gona mo nna ke o sala ke le jwa batho ba ntse jwa ko bana mfana ka a tsela re tsisa msadi yaka wa bona re ba ka mkgomo mara ke kwa tseba motho moholo bophelong ntho tse ding ha sentsane pelo batla re dietse ra dietsa ka ntle re ska re batho ba tlo re a be ka montlong ka motholo re wa motseba o re ke gale ba e betha ntweo thank you scheme thank you so much o re ke gale ba e betha oh motho wa ke tlo ba ka sembe le kae motho moholo right ya le nna ke teng motho moholo o wa ba tseba batho ba nna neng bona ya ke tseba ka mo ka tseba ka ofela so o hlobana jwang le abuti abuti ke autiaka yeah and khale re play ka ofela tse ba tse leng ka se le bulele mara rena le score ka ofela na le autiaka le na le eng abuti le score motho ngwe iwan oh ai a re mo re etse so tsa di dile tsa rena na le yena ka ra tsebana ka tsa rena ai ne ke botsa fela motho mo le gore motho ngwe iwan mara ha ona bothata he o se yena o hlobana jwang le ausi ke madam wa autiaka yeah ya na sale ke tswa pleke tsaka autiaka ya tshwariwa re fetsa go betha score sa di diamonds so after autiaka e se ikena ka teng na ka sala ka ntle autiaka njwetsa gore no it's fine bro ka nkgopela re tlhokomelle family ya ka and stuff so ka eng ka re vele ke autiaka ke am frostan wa bo autiaka vele ka itlhokomela ka re okay it's fine ke tla tlhokomela madam wa gago leng khobane o iwane ko ntlong ke mo tlhokomela leng ke ausi a lena ke mo ka sa ausi ya ka mo madam ke motho wa me wa autiaka leng so ke tlo mo ka yeah oh okay abuti Oscar ke kopa jotse ke yo chomi ya mo why hantla ntlo re ngolletse ka jeng no ke gana taba yo re o re o tlhokomela madam na mo tlhokomela jwang go bana madam o na le ngwana no na ke le ko danyana and wena wa gana go ke re go butsitsa mathomo ka butsa gare madam ka gidla le mang wena wa gana wa rai wena o tsebe ka selo wena go no mtlhokomela mo ka unamanga wena uzale nami wena sinomntwana sonke wena indoda yami mayihamba wena indoda yami mayihamba wena wangizalisa ngithi wangizalisa indoda yami autiami so wena uzalisitse uzalisile ngoba kubutsitsa madam ka wampotsa straight a autiaka wena o tshore nna ka o betray mara autiaka wa ntse wena o ka se never go betray ka autiaka ke re tswa gale na le 10 years le dama no ganna taba yo re robetse le wena ngwana o modiri nawe vele ngilalile naye lo ngilalile naye ngicela sister ngicela ulale nami sazala umntwana wena cela sister ne angalunami ne sister ngicela usister namanga uthi angizalanga nawe mina wena ungicabanisa nendoda yami wena ungicabanisa ngwana swa gago mara okay benginganalekeli wena ever since le out yakho vele beyibosha vele waze wangizalisa nomntwana so wena ba ke ntwe ke batla wetsi wena umnakekela kang ka sex no azanga jwang okay next diamonds ne it's fine ke diamonds ka exchange a ke exchange same time ka ofela tso ke na le ru ke exchange ka tsela ya o ya go dikobong le ke na le change tsaka o fetsa o ya go dikobong le never ke robala le change ya nami ulale nami sasa ba nomntwana mo ko ba no ke rile mo tlhokomela ngwana kwa mang o jolele mang ko ba no ngwana o rile mo tlhokomela for yena taba etswa ka ile iso
My brother taba itswa mo wena Okay, wena uchaka. Wena re na le tennis ka fela phela kaofela. Ai sure wena o believe cherry ya 3 years fela ya 4 years. Akaba le ngwana se Believe ngithi indoda yami right angibelieve indoda yami. Wena in tennis o bene ku botsisa ka re o jola le abuti wena ha o soka go bala le girlfriend ya hae ha o soka letsa ha le soka le ba intimate ha o tsebe sex ya hae ne wena wasitshela ukuthi wena vele ufuna ingoba kuye Yena uye wangilandela. so wena abuti wena my sister ba yo ngwana kwa hae and yena waphika itswa kae Sasivumelene vele ukuthi ngeke ngivume ukuthi umntana wakhe ngangithi ngizokhipha isisu. So ngabona ukuthi mangingakhipha isisu ngizofa. wena khana ucabanga ukuthi ukhiphe isiso iyo solution and ulala nomfana wami phezulu kwalapha Sasibeke kanjalo ukuthi ngizosikhipha isisu ngoba sizokutshela kanjani ukuthi ngisale ngalala naye. nazwana Sasizwene leso ukuthi sikhathi. lo mfana wangijwayela kahle kahle so my brother wena wawuphi ngoba ngimbuzile uyala ngithi ngimbuzile ubani manje uyala kanjani ngoba umede mama ngitshela sale ke tama no le grows and stuff and ngeke ake ngasemjetse stuff saka le joke komasa le outchaka angeke ke mtshela mara uso etsi sexy le oso azange robelelena ne umuntu wake ngoba ngikubulisa ka romu thokomela azange robelelena athaka serious wena wantwayela sapsapa kuntwayela nto wawurobela le madam wakhe nale ke fitla ile le bag le plastic bags and stuff ke mo ga grocery ke mo ga everything ke mo ga chelete ya maintenance and stuff azange robelelena braka okay ngwana kwa mama Ulale nami umntana wena umthokomelo bele ngwana kwa mama ngoba ngilo umthokomelo ngilo ngwana umthokomelo bele ngwana kwa mama abuti ngwana kwa mang o tlo retsa ditlaela wa utsa no okay ke dile mistake ka robala le yena once e sharp re go Joseph fare it's far okay okay madam wow umpaizisitse anse juice ku Joseph okay Musa juice is madam wow braga na ke fihlele le bag no ngiyabuza ngoba ndaba uthi yama tin fish akhuluma iqiniso ngendaba yama tin fish Angizange yenza kanjani. Mina ngifikelana nawe waqala wathi senze lento leyo. wenza lento le ngendaba yama tin fish Angiyenzanga ngendaba ama mina okay sister mina ngifikelana mamela manje ngikhuluma nawe wena wenza lento le ngendaba yama tin fish Angiyenzanga ngendaba ama tin fish unamanga lo. Unamanga. oh my wenza lento le ngendaba yama tin fish Lo ngixabanisa nendoda yami unamanga wena. bese bathroom mangina wena uvuma kanjani uthi ulala nomfazi wami mele ngenzeni wena uvuma kanjani ulala nomfazi wami sethi kireng braga lona lilithuli nalebo satani owusili lena le satanism okay vele kinikeli kanjani wena Mina nawe sivumelene Mamatona ukuchaza into engakuvumelene ukulale nomuntu inkinga yakhe lipithe ile mahlona usile my unamanga uwangibizela khona lapho unamanga Waphuma uwangibizela lapha ebathroom ungangisukeli wena mina nami ngidota phela ungangisukeli nawe ufumile ungamdoni sima kude wena mina nawe niphuma kude makumdlela image wena ngimhlela ngemistake ngoba lo wena mayisisi uri ki boyfriend yawo mara urobala limjita wayo hayi yena uye wathi sishaya izinto mina ngayenza nami ke re lilithuli tshwere ke satanism mdimo na le siyo pelong tsa lona because of le kgone o betraya motho o le tshepang o le ga ke motho moholo nice a bohloko jwang ka fihla le bag none na asi abuti na si family ya ka sister ne na ka fihla le bag then unqunu kireng fit na le mali ke phela kireng ke itse le lithuli na le satani le betrayile motho na le tshepa yes sis my brother oh guys let's get him oh guys stop it abuti stop it abuti abuti my brother stop abuti please stop it Pero wamlwisa Letona le masa abuti abuti my brother Anef okay my sister okay getting so okay my sis wa di bona ntho tso di entse ngwana mthomolo di etsa ntho tse fe yo namara ngixolisile phela ngixolisile why wena bolala nomngani we-boyfriend yakho ngayenza imistake bekuyini lapho sise ukuthi kwenzeka le shem ukuthi ngize ngizale nomntwana ngangacabangela ukuthi ngizoza ngizale nomntwana
mara uyabona ukuthi ufake lo bhuti kuyiphi situation so ane ke amothabela awusuri ka musiya le abuti no wena kwenzulale ithi nomuntu waba senze so Kwaba mistake. mistake ulala nomuntu Kwaba mistake shem. mistake yokudlala ngento yakho yokuchama mistake le Kwenzeka ngemistake shem. Ngangayicabangela ukuthi ngithi maybe ngiyatshontshela kanti kwavele kwaba nomntwana. Yo, my sis wa bona ntotso di etsang di wrong jwa bona go tletse ka motho o ratang jwang ma mara ngixolisile. you understand ukuthi enye indoda bengakunyathela kumanje fa ke wa bona basadi no ba bolaiwa ka baka la ntotse so which is asintwe sharp but how cheatile mo utlwile o utlwisitse bohloko o bona go wena fela my sis o late fela kwae ya chomi ya hae le ho wrong my sis kumele sincenga indoda yakho ukuthi ingayenzi into erongo la empilweni yakho because asazi ngoba ukwatile kumanje ukuthi engayenza nabayini OCPP hae balei and especially abagotsi hae sharp ku judge mara ke a o bontsha ska really like the females you understand ska hloloetsa ntotse jwalo my sis hey guys ke a tshepa gore la bona hey ska re ngolo ske abuti Oscar so hey abuti o kwatile pelo a e bohloko no rile ga try abuti Oscar mo calm down and stuff ha calm down pelo a e sentsane le bohloko guys especially batho ba bomme ke a rata gore le lona ke le advice ke le jwetse ntho iwane guys cheating hae sharp le ska le bana gore kana kongwe le qetela le utlwana le batho ba different ho na le motho mo utlwanang lena o sa tsebong go pelo hae empe ha kakang o go etsa ntho sa o cheat o etseng abe wes o aska ngolla Josie Bioscope a tsamaya lo bulela kontlung why understand so ke batla ntho tse so tsa cheating re di tloleng guys a le right ka ofela if le wena mo mjita ona le situation e tshwanang le abuti Oscar maybe you cheat tse le motho mtseba ska le balela go email la ko Josie Bioscope yes baby